Kapitan Enteng! Maribiriang, gumatangak man iti buguaw. Apay, mangrikop kan? Agap apuraak, marituyang. Nas ka na mapanak iti barangay hall. Itamot laeng nga oras. Apay, anya ti mapaspasamak iti barangay hall. Ay na, no istroyakan ka. Di mo mutlaeng amaw. Lakwan nakpay iti buguaw sa kamapan iti barangay hall. Gumatang kan iti sa bali. Ingkay di store ni Marikuanang. Dito'y nga raw ti kayat ko apaggatangan. Naglisik ak hindi ka tamang ikapakaw. Ay, una yan. Anya nga iti pagbugoong ko ijay si daan mikin ni Badong Kam. Darasam ti magna, Jipaut. Agungat nga angkal. Apay ngamin nga agap apura ka, Jep. Papaya banda tayo nga raud. Makapanervyos pa ikit din. Nay, papananyaw. Ay, papananta, Jep. Damagang lang kanyak. Iji barangay hula. Agap apura kayo mag. Apay nga agap apura ta, Jep. Papaya banda kami ni Uncle ka, una na. Apay nga agap apura kayo amain. Uray ni Maribiriang, agap apura amapan ije barangay haul. Anya ti mapaspasamak. Maribanang! Maray, adda ka! Apay aya, Maray. Umayak man la dumawat dito yun iti buguaw. Tagumatang ako madita tersina ni Maribiriang. Ngam agap apuramot anapan ije barangay haul. Wen tapi naayaban ida ni Enteng. Uray da kwarog, agap apurada metlaeng anag pabarangay haul. Adda ka nung amin nagreklamo akabarangayan. Anya ti reklamo na Maray. Adda ka nung nang sukit kadagiti bunga ti manggana. Ay! Amukaw! Amok no asino dyan natakawan iti bunga ti mangga, Maray. Asinaw? Ni Pari Intong. Wen, talaga akanayon da asuksok dalon ti bunga ti manggana. Kasano nga amam? Siyak pa iti ko na Maray. Makitkitak amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Naglaing kan no kasta. Ay sus, ako pa. Amok amin Maray. Uray agdamag kakanya. Amok pa ya. No asino dagiti ado ti iduldulin na abugoong ije balayda. Anya, uray dagita, amam? Amok nga ado ti leben mo abugoong Maray. Iso nga ikan na ko. Naglaing ka talaga, Maray. Amam amin dagita. Bilibakan ka, Marituyan. Pinaayaban kayo tag sa sarunod dagiti mataktakawan dito'y barangay tayo. Ay, asino nga ta dagita mataktakawan, Kapitan? Kitaan nyo ata nakablatar amin dita. Awan mo ti madamdamag ko akasta, Kapitan. Kwarog. Angkal. Agrunda kayo kadagiti kakadwam atan. Agrunrunda kami matanggal. Apay nga ron nga dapay la mataktakawan? Saan ka nga agsaw, Jipaut? Baya masaklang tagsaw. Damat ko maibagak, Jep. Saan nga rodain? Agulimag ka. Ay, agalibtak kayo. Saan lang adagiti tanaw? Ngem uray da kayo akakagawan. Wow, Kapitan. No kumanga benta da CCTV tayo dito yung barangay, Kapitan. Tapno makita tayo dagiti umayag takaw. Ay, di tanto mga mindamagan kanyak. Amok amin dagita ang mapaspasamak dito'y barangay. Day tamot nga minti paglengam, ti agsiem. Ngam di mo pa'y masiem no anya ti awan dito'y balay. Kita man dit ha? Awanan ti buguaw. Ay na, di ka din agunget, tapi nadawatan na ta ni Maribanang. Di ka lagbain, dumawdawat latan tararamidan. Ay, aguray ka, adda nakita. Anya dit ha? Ay sos, adan samot mang taktakaw ije tricycle ni Kwarog ang nakaparking ije kalsada. Ha? Kita man? Oh, do alalaki dagijay, nay. Ay! Saan damot at taga dito'y dagita? Umay ka, inta anawaan idabadaw. Na,
Tingat aldaw at daw may agtakaw. Ay, sana mabalain. Ay, saan nyo atakawan dahil at tricycle ni Kwarog? Naimbaglakit din, tanakita ni Maritu yang dagiti dua alalaki. Amang itaray kuma iti tricycle mo, Kwarog. Nga ro dantay. Nagsayata talaga ni Nana Tuyang. Talaga nga awan pilpil yan nga oras dagitang agtatakaw Iso nga agyaman ka ni Maritu yang, Kwarog. Unantay. Naibaga kanyak ni Maritu yang. Amakit kita na dagiti agtaktakaw dito barangay tayaw. Naglaing nga talaga ni Nana Tuyang. Wala. Amo na pa'y akan ayon amataktakaw ti bunga ti mangga ni Pari Intong. Mayat sa nga ison sa langan ti alaan tayo apan naka-CCTV ti barangay Ay, unang ka. Mayat day tasing-hasing mau. No, di tayo makagatang iti CCTV. Nilangan Marito yung titangdanan tayo nga agbalin a CCTV. Ay mabalin ka di nga istorya am dagiti makit-kita mapanagtakaw dito barangay, Maray. Manipodrugay aging gaita, Kapitan? Amom amin dagita? Ay sus! Siyak pa'y! Amo ka, Kapitan! Nakarecord dagita dito'y panunod ko. No kano, kano anya nga oras, anapasama. Yeah. Amo ka amin dagita. Nalalay ka matan ngam CCTV. Ay kat siyempre siyak pa! Amom nga rin no asino dagiti agtaktakaw tapno tiliwan tayon. Amo ka, Kapitan! Mabigbig ko ida. Awan nga rin din problema, Maray. Babaan kan ka. Masulbaran ti problema tayo. Halangan nakasyelatan, Kapitan. Bayadan dak mata. Ewin, bayadan da ka. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Badungkaw. Adan igatang may iti sidaan may. Saanak pa yan ang lukat nga madakan dito isangwanan titisinak? Ay na maribiryang itayak pailaang dito'y. Parbangon pailaang agsisi makaum. Nang rugikan iti trabahom nga inted ni Kapitan? Ay katun idi pa'y kalman. Kat, ada na si Imon. Wun Maray, adda i-report kaun kin ni Kapitan. Nasayaat no kasta. Nabigbig mo diag tatakaw. Wun Maray, dua alalaki dagi jay. Hay do kasta, nasayaat mo't. Matiliwdan dagitang agtatakaw. Ay, naglaing kagaya, Marituyang. Natiliw mo tan dagiti agtatakaw, Chief. Iso nga uray saan tayon nga agrunda. Nga raw. Mayat gayam a CCTV ni Nana Tuyang. Makita namin. Maturog tayo kit din, Chief. Una, saan tayo na mabandog nga grunda? Adu ti matiliw nga agtatakaw, gapo ken ni Nana Tuyang. Nasayahat na tapno matiliw da amin. Nagmayat ti maturog ko naman. Awan pampanunutan nga agtatakaw. Kay, intadan di tangdan mau. Wan, inteden ni Kapitan. Apay adamdamagam. Da kasayamat no gamagak. Saan ka nga ikan ba daw? Agtrabaho ka mata. Anya kumangaya trabaho. Ay na, adu di tanu kayat mo. No kasla ako makin ka akasla CCTV ti matana. Ay kat mabalin Agawan nakpay laang mat iti posisyon. Gimatang kamot nga rod ko man iti si daan ta. At dapay mat nabati asidaan iti kusina. Diyan kaya ti din ang daan. Makauman. Manungal daw na dahita ti si daan. Apay nga agreklamo ka. Kat adu mat di bugong adinawat ko kin ni Maribanang. Ay, just kiki day. Di mo't lang maibusan day ta bugong. Manok kumamot ati pasidam kanyak. Na, pangalaak ngay kumaiti manok kat awan mo't tarakan mo. Tasadot ka mo. Ay, mapanak man langan makikaro ba? Mangkitak man itinaima sa sidaan. Ay, nagmayatan tibiyag dagiti tanod mo. Apay matdungo. Maturog damitan. Nalabsak ida. Ay bayam, tapno agrelax da. Agrelax da? Apay nga agrelax da? Mabambanog da? Agrelax da ata awanan tagtatakaw dito barangay tayo. Natiliw aminan gapo ken ni Marituyang.
Masiputan na ngamin-amin dagiti agtatakaw. Uray rabi makita na ida. Ay katuan tanalaing ngamin ni Marituyang. Kay nagagat amapan mangkita ka dagiti matakawan. Ay, gapo iti dayta. Uray si ka, nakarelax ka mutan. Gapo taawanan, ti agtatakaw dito barangay tayo. Wala. Di mo makita ang nakatugawak. Kaya agkapkapiak. Sumot lagayam nga uray ni Marikuanang kat sitting pretty latan ijay tersenan Akas laawan dadanagan na. Nay, Marituyang. Papanan ngay ni pari batong daji man nayaw. Ay, wang. Papanan na nga ta. Kuna na kanya kamapan mangkita iti sidaan. Nagadayo ngayon ti pangkitaan na iti sidaan yaw. Adumot tilakok asidaan. Ada ka asardinas. Ay, surutek sa nusadino ti papanan na. Ay, sige Maray. Ta CCTV ka mo't, surutab ni Badong Mau. Amangan mo't numapan mangkita iti checks. Ay, wunan niya. Sige Maray, surutab. Nay, awan mo't tao dito'y balay da. Sapay nagadot ti manok da dito'y parangan da. Ay, nagtadakkel Ay, naglakat ti mang tilew Ay, gaw atik man jay may siya. Patasik ti mang tilew. Agora ka. Talyaw man taglawlaw ko no da tao. Left and right. Up. Up. Iti daya apaset. Up. Iti laod apaset. Iti amyanan apaset. Iti apagatan apaset. Hoy! Awan tao. Mangtiliwak mamkit de iti manok da. Sapay kawitan ti kayat ko at tiliwan. Hoy! Naglumag. Gamata ako na gastoy. Natiliw ko at agaws. Ay, naglumag Ay, yawid kaon. Awan mo't nakakita kanyak. Ay, nakaon! Uray lang makasangit ang nag-report kanyak yakin ko iti manok natakaw di talaod. Nay, Hesh. adamanan dagiti agtatakaw. Dadamanin na. Ay, kaano aya asumardang dagita nga agtatakaw. Ang mga tani Marituyang dito napasamak. Ay, amo na Taay sumot ti CCTV, ako nayaw. Ay nasken akasaritak taw. Pakaibabainan na kitang agtatakaw. Tuyang! Ayan mau! Adaman o kalutwem! Tuyang! Napanan na nga ta. Awan mo't dito'y balay. Ay, napan nga tamanin nagsiaib. Imo na kamot gayam anak kasangpait ba daw? Rimuar kamat. Una. Ilutom dito ang manaw. Si Daenta. Diyak kaya't alutun dayta. Apa saan? Naglumag. Tiniliw mo dayta amanaw. Amok tanakitak tinang tiliwam. Kano kasano at tiniliw mo. Ay, psst! Di ka lata nagtagtagare. Lutom latan. Ay, diyak kayat. Siya kaun timang luto, no di mo kayat. Anyalaangan nga iti ibagak no agdamag ni Kapitan. Ay, kat ibagam di mo ammo Di mo nakita, kasyay. Di mo kunaan niya isagmakma o ito'y mang dungdungo unay kan kang asawam. At dama na nagtatakaw dito yung barangay. Wan nga raw, Chip. Unay mo't daytan. Saan damot langan maibibaws? Pagrundaan da tayo mananyang kail. Sigurado Chip. Rinabi man na mapuyat tayaw. Daytan tumot ngamin nga agtatakaw. Nas ka na matiliw day jeng agtatakaw. Sino nga tati agtatakaw iti manok kaya? Amam mo ni nanatuyang no asinaw. Nas ka nga ibaganak ni Kapitan tapno matiliw. Napasarunwan manan di pa nagtakaw iti manok, Maray. Sapay dagiti dadakkel ti pilpilyen na. Ay, wen nga rod, Mariberyang. Ngam, ada ka di madlaw mo, Maray.
Anya day tangay, Maray. Saan mo't nga agtagtaga rin ni Mari Tuyangan? Aya, apay nga ta? Namin adam damagak no nakita na jag tatakaw iti manok. Ngam, sana sumungbat. Na, apa yun? Anya nga tanti mapaspasamak iti CCTV tayaw ani maritoyan. Ay, aglablabos kan si kabadong. Pinasinsyaan kan iti naminsan. Iti may kadwa. Ngam, iti may katlo. Ngay naramid mo. Saan kan apasinsyan? Ang lalaki din ayan ni Tuyang. Nananamtag si iti manok iti sa balay. Maraman naman na himas. Saan ko aramanan? Taamok asaan ko ako kwa? Makamuka nga roda. Siyak at imang sidano di mo kaya. Si kagayam ti agtaktakaw iti manok, paribadong. Nagkuna. Agpabasol ka manin ako nakon. In report na ka ni Mari Tuyang. Ay, Diyos ka. In report na ni Tuyang. Bayadam laangan tapno di nakapaibalod ni Kapitan. Ha? Sige. Bayadak laing na. Nagluko kan. Ay. Kunam siguro agaputan ni Mari Tuyang ti CCTV. Saan da kan amatiliwan? Ay. Ha? Ulitin pa'y tapos danday ta imam. Tarararararan tantan. Tararararan tantan. Kanta-kanta kabutlaangan ita maribiryan. Yun tanatiliw jag tatakaw iti manok. Nimot gayam badong mau. Ay, jak ko man i-report, Maray. Ang inulit-ulit naman. Iso nga impulong kun akin ni Kapitan. Mayat dayjay nga inaramid mo, Mari Tuyang. Awan kin nabagyan. Awan ti asasawa no nagbasol. Pudno da ita, Maray. Ita, nagkarin kanya adinan ulitin. Tano ulitin na pa'y? Ha! Ipapulis kaw! Kastaan na Tuyang. Uray kabagyam no nagbasol, nasken asangwen na ti panusa nga inaramid na. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.